Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksuma sampun rawuh para sareng sami, rahina puniki titiang ngajak ngerembuk indik persiapan piodalan ring pura desa. Sane jagi kelaksanayang ring rahina anggara kliwon. Yen iraga tusing siaga acara prasida berantakan niki. Ring buku catatan titiang acara puniki kelaksanayang ring 3 rahina. Dados Banten puniki sane akeh pisan. Dados pisan titiang nyarening mandek iraga meliwagang perikanan. Indek tugas soang-soang. Nah punika pisan sampun wantah mausang indek punika ngayah atenge-tenge. Ngayah punika ten wantah rauh kemanten nanging ring tatu agama. Ngayah sami sareng bakti ring Ida Sangyang Widiwasa. Titiang elingang malih niki nggih. Tugas sipidan raga tiang kuat niki, ngayah niku raga nglaksanain itu patut semangat. Nanging tiang niki cek heran gadi Pak. Yani nak anak-anak yani nak ngayah ngabuh HP ya. Sejati ini ternyedang nyinggain Pak. Sejati ini terus ini nganggon HP itu untuk koordinasi ring grup WhatsApp. Terus nyane informasi saya ngelimbak gitu Pak. Patut pisan, duga si pidan, minap anaknya sebelum bertemu, sarep pribadi di tanggal semapupul, nanging jani, generasi mudani sudah sibuk masuk sekolah utawi megai, HP, lan grup daring puniki jembatan komunikasi, mawinan sampunang setata mepikayu negatif. Jumpu nanging kengken di carane apang mekejang kelaksanaan tugasnya. Dadosnya ibu-ibu PKK sampun sayaga untuk porsi ajengan. Titang lah usulan, mangde ibu-ibu, istri-istri soang-soang teng sibuk. Iraga ngewentuk kelompok magiliran masak. Ring dina dinike. Nggih, ring bagian Banten puniki, titiang sareng ibu bulianan sampun nyusun daftar kebutuhan. Nanging pikobet nyane, prabea komoditas pokok sampun incap, kelapa lan wohan makin sampun mahal. Yening jinah khas Banjar, nenten mah kecukupan. Banten pacing nenten jangkep. Nggih, niki masalah kasih. Gong taler ulang dana, iraga latihan terus, nanging busana seka gong puniki sampun rusak. Lalu pesannya ada foto ane kambil. Dadosne titiang lunas dana tambahan. Cek mau kejang niki lunas dana. Dados sira sane maya. De sampunang niki nggih Pak. Rakyat ne kecil niki bebadi makin. Tenang Pak, tenang. Iraga sareng sami ngereleh solusi sampunang malu saling menyalahkan nggih. Ring catatan kas Banjar wantah 3 juta. Biaya minimal untuk Banten lan ajegan kemanten sampun 2,5 juta. Iraga marluang iuran tambahan nggih. Titiang iuran 50.000 per anggota pacang patut. Parewana sareng sami nyarengin. Iraga teruna istri siap manten, sejatini iraga prasida kreatif ring sajerane nganggen dan kelapa sederhana anggen hiasan pura, mangda prasida hemat biaya tanpa ngilangin arti. Patut kreativitas punike sane membawa pisan. Nanging ampunang salah-salan. Pahareangan punike harus kecinga elegan di tatkala iraga mau dalan. Sepatutnya kerana odalan punika nenten sekedar acara Banjar utawi ajang nyinayang. Subaktine iraga sareng sami majeng ring Ida Sangyang Widiwasa. Nanging yening baju gong punika rusuh, para tamune presiden utama yang baju sane sobek, nenten suarane. Dina kitu, yening dana raga terbatas niki raga tuh ngerereh jalan tengah Banten. Nggih, titiang ngubutang aja bos. Urunan Rp50 per kepala keluarga. Banten kantun jangkep, nanging efisien. PKK ngatur konsumsi, nanging sani magilir.
turun ini lanang istri sani madui swadharma ring kebersihan lan pepayasan. Ini terakhir sekegong latihan rutin. Busana pacang katusidi atenge saking jinah kas. Jumpu jak makejang. Jumbu. Kalian, titiang wenten kantun asiki diolas ngatur jam ngayah Banten mangda ibu puniki presiden nganutin parindikan ring jero. Yang catet ngayah Banten ngawit ring jam 8 semeng. Untuk konsumsi irage sampun sayage nyiapang uli semengat. Nanging dados nika turun-turunine ngemak toye lan kayu api. Yang masih siap nolongin ngetep jukut utawi ngebungkus ajengan. Tuh marti turun ini man bonus ngajeng lebihan nggih. Candaane punika becik, nanging ngelingang. Mangde tulus lan ikhlas. Terus pisan ke ngayah tanpa pamrih punika ranayang iraga sadar rahayu. Sampun kata samian, titiang jagi nguni ngayang ring semeton sami. Ring minggu sane jagi rau irage jagi ngawitin karya sareng-sareng jam 7 semengan. Sampunang telat nggih. Titiang ngewacen kesimpulan rapat. Urunan 50.000. Banten puniki kadukung oleh ibu-ibu antuk dukungan para Yohana Putri. Konsumsi bergilir PKK koordinasi. Trunine maresik lan mayasin pura. Sekagong latihan lan poleh subsidi busana. Gotong royong sanisare jam 7 semengan. Nggih, suksuma penyarikan. Sangkep puniki tiang tutup. Suksuma antuk galah. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ini